السلام علیکم دوستو امید ساری دوست آسان ٹھیک یت ویڈیوس مجھ زبردست دکھ برا واقعہ متعلق کت کر ول زن سپدیا سنس جموں اینڈ کشمیر مز 100 آرمی والن ست ہاں دوستو یہ واقعہ سپدیا سنس جموں اینڈ کشمیر مز یہ مز ون 7 ممت موقع پہ 19 گمت زخمی ام برو تہ یہ گزارش ویڈیو اینڈس تین کران واچ کیازِ کہ سات پور انفارمیشن لگان پائی ہاں دوستو یہ واقعہ سپدیا سنس جموں اینڈ کشمیر مز یعنی لداخس مز اخ آرمی گاڑی ون ات مشس مز ات بس مز آرمی ول ام چیز مز پکان کوت مگر ات بس گومت اخ ایکسیڈنٹ یعنی یہ بس گومت اکس نالس مز بن آبس مز ات بس مز آرمی ول یھ مز ون 7 ممت موقع پہ 19 گمت زخمی یہ واقعہ سپدیا لداخس مز تھی ہیکو یہ فوٹو تو سکرین پہ وچت یعنی ات آرمی گاڑی کیا گومت یہ کپر گمت بیو تہ بٲژن طرف یہ رکیسٹ پنی گاڑی ازو چلان وار بی کر خدا صوبس کن یہ دعا کہ یم ات مز آرمی جوان بکس زخمی تمن کر خدا صوب جلدی شفاعت کیازِ کہ دوستو تم تہ انسان تمن تہ آسان پنن شر تمن تہ پن پریوار باقی دوستو ات متعلق کیا تہذ رائے تھی ورنو بٲیس کومنٹ سیکشن مز ضرور بیٚیہِ کٔرزیٚو بٲیہِ سُنٛد چینل تہِ سبسکرائب ودیو بٲیس اجازت اللہ حافظ.